Hayi, namkena kambe ka Master Shitso. Nga analyst. Channel, yeah, of course. Yeah, ta hi khirho la hi Gagash, loyi hi nga ta hi khe hi n'wi linka na mucato mvhele vhele laniwa wa kokwani Chauke na Boss Lady. Heyi ku na mhaka, ku na file yi nga kona leyi, ku na file yi nga kona. A ti-videos already kona la ka channel, na ha ri busy no time endlela Master Tini ku haxa la swi ri properly organized, ku vona ti-helicopter and stuffs na security. Heyi ku na mhaka yi nga kona ya xiyenge xin'wana xi nga kona, mi ta mi kha mi xi twa kwala ka video, a na ha westi nkarhi. Gagash a ri live kha hi nyika an inside view yo ku humelele yini le ndzeni le. Let's go. Ni ti vekela swi swa mina Kral Clothing a Hatfield vona va nga ni bela swituliyani va ni vekele leswi swa mina, ivi ni a milengeni ku Dolce & Gabbana, ni ti vekela Dolce & Gabbana mi yi vonini a swo durha vo 21 a swi va swa ku tika. Yi 21 a swi ta yi sasekeni Gagash ntangu, hayi I don't, a yi nga fit ku va 21k yona hi ku yi langutisa. A koho ka Gagash, let's go. Ni ti vekela Dolce & Gabbana milenge. Mara suit a wu bini laha, a yi sasekeni, I like the suit, a yi na aura. Ni sukaku emiliyoni ni tiyela xilumani laha ni nga fika ni teka tifoto na hamba na aya, ivi loko ni heta ku teka tifoto ni tiyela ni ya ti kokela xinyani xa mina xa ka Nandusi laha ni nga fika ni hlangana na Mr Mtsenga, hlangana na Mr Mtsenga lahani aka Nandusi, na vona va famba na nghamu ya vona na King Shaft Maweli, na vona va ti kokela swa vo tipizza, mina ni ma vona Nandusi le kusuhani na va Durbanese. King Shaft Maweli lo le beni Mayengani ku Mr Post i rhumele Maweli ku i ri lava peace. Maweli lo wa tithatinya hopefully ni tani hi laveni image loko no va ni rivele sorry. Na va ti kokela vo tipizza, mina ni ri xinyani ni ti kokela xinyani xa mina xa Nandusi xa full chicken, ni ti kokela na mavuswa ya mina emiliyoni Diamond Walk. Yeah. Loko ni fika Diamond Walk laha ni nga fika ni tshama vanhu, or loko ni fika vana va ni tsakerile swinene, Agreed. va ni tsakerile swinene, ni kuma ti-hug, ni kuma what do you call mara yo nandzika swonghasi, va mama Egi Mabedle va Ntwani a va ri koho, we took photos for Mgobozi and the wife, by the way, ni teka ti-photos swilo swi tsakisa, va Greta Gagama, everything was ivi loko hi rindzini vacati. So ni tshamile laha ni va grand Greta Gagama lexo voice yo fana ya Gagash lexiya. One ku yi ta ni hlupha video, one nga edit kunene vanhu lani kha ni endla, ku edita na ku ni ta rivala me. Mawona is this individual, mi nga mi kha mi xona minkarhi yin'wana famba na Benny Mayengani na Diamond Walk, I think ni n'wi spotini ka ti-live la a ri koho hi misa lowu mi nga mu tiva yena because swi komba ku wa tala ku va na President Mayengani loyi a nga ka fire right. Ya loyi a nga fire right wa tithatu hi yena Mawini, hi yena lowo rhumina ni Mr Boss ku i love peace and stuff like that. And then Greta Gagama so Greta Gagama vele misa lowo enceleta Gagash, so Gagash a nga za na problem na yena, a heta twina ku maybe a ta kwata, mara Gagash does not care. Mara u swi vona yo Gagash i na mali hinkwayo, so a swi n'wi affect ku va kha encenyetiwa hi dimena. Hi fika loko tlhaveriwa hi masipala, ma swi vona swi swa proper na swo tshama karhi swi endleka. Hi leswo. Then nsati wa Mgobozi is this one. Ni nga mu twini Gagash a kokomisa ku hayi Mgobozi a ti na nsati wa yena, so it's his wife, yena lo a nga dumaduma nghesi na yena ni hi n'wi kombisa mi kota ku n'wi vona and stuff. Let's go. Ivi loko hi rindzini vacati, so ni tshamile lani ni va grand laha ni nga ti kokela bodle ra mina ra Don Julio, laha ni nwa swilo swa vona ti-tequila ta matimba swinene ta vona rapasado ni ti dyela ti-rapasado ta mina ni mi ri ku mamini ku ve ku ya fika Ndavezitha va le ka Xikukwana va tiva se baloyi la mi va tiva kahle, va ta fika na Remy Martin va ku lama sweetini hikuva ni ku rhandza hi rirhandzu tintsolo ni musa tshunela u ta nantswa vinyo na mina, u nantswa na mina vinyo, loko ni ta va ni ri kona na ha ri right rapasado ya mina, ti dyela rapasado lo na ti dyela rapasado ku ta fika Lekgowa la mangu wa Lekgowa lo all the way from Bushbuckridge i chomi kokwani Chauke, baby hi tshama, everything was
ivi hi nandzikeriwa a hi ri ka table 1 hina hi ri va ka Nonyane Empire Nonyane. And the next time kokwani Chauke loko mi byela lava ku tsalatsala mavito loko swi ya ka Nonyane mi nga fiki mi tsala ku the Nonyane family Mr Nonyane se swi va kahle ngopfu emahlweni swi swi va ri na se a ku heteleli no va munhu ntsena suku se a ma heteleli Mr Nonyane se swi kwala ni ndlela leyo Swako. ni nga swi veki nga ku mu vula munhu nje a ni ordinary attitude leyi ni nga na yona ya ka uluwetse ni tano njhani so hi njalo lento loko hi tshamile ni va kahle until va ta ni vitana va ku hey lama switi se yi fikini chopa ya kokwani Chauke ni kana mina ni vona ka ri yi le henhla le which that was very nice and unique. Man tivana na sola na luma ntsika ni luma ntsika swi swa va na loko swi nga lavi mina mara ni ta va ni vurini leswi swi ni tivaka so okay tiphinini ni vi ni tsutsuma ku va ku hayi na madam va fikini V-class ni tsutsuma ni ya le ka mana aya ni la hi nga teka ti-photo everything was so fine. A swi important swinene ku V-class yi mention-iwa mi nga mi swi lukha ku teka ti-photo swo tala hi swi khavhani na ka channel a ni need yon reference vona video va kona va nga khata ti-photo va ri suhana chopa loko ku ri a wu nga se swi vona i swa wena vona ti-video ka Master T. Ku ri na va Benny Mayengani the president ri na Solly Makam the genius ma swi tiva G1 Solly Makam the genius na nsati wa vona na vona va ri kona lahani and then hi va na Miss Rems and Mr Rems and then we had the likes of mani kambe ni vulavula lava ni tivaka vohani ri loko ni ku tsemini a swi vuli wa ni ku tivi ku na lava na mani nga va tivi ende ku hala nga va hlamula loko ni vutisa ka channel ku i va mani a va hlamula ku i va mani lava a va yime kusuhani laha na Gagash ne these ones lava nga ka right ya Gagash lava thula lava ri makumu na va tivi Mrs Rems na Mr Rems obvious lava nga va vona but lava nga la who are they these ones loko va ze va tabulini swi ni hlamarisini ku va mani a nga ri ku va tivini but ya mi ta hlamula so ivi ku ve kokwalani hi nghena a ku ri nkarhi la ku performa Cool B hi nghenini hi tsemakanya patu hambi ri chayisa hi xikepani la loko mi vona micato ya vanhu yi inana laha mi wisa swakudya hi tidonki laha mi tsemakanya hi tidonki vanhu mi nga la ku onha swilo swa vanhu un'wana yo tala yimisa swa wena rhanga hi tsemakanya imagine for va ku ni khandziye tidonki ni special ngopfu ku va ni nga khandziya mi yimisa swikepani swa n'wina le hansi le ka vu safely hi ri tsemakanya ivi hi tsemakanya ka ri ku you are my number 1 ya swa kokwani foni na Gagash va khola ku famba a swi hleketa kokwani foni yi chinga timhaka ta basikiri leyo yo famba na yo famba na tichencisa ndhawu va khola va yisa laha you are my number mi ni vonile ni tlakule dress leya mahlomula pilu from divine style a ni khome dress leya mahlomula pilu lava lava ku ta yi tiva ku mali muna hawa tichiperini 18 ntsena laha lo siya 18 na mina ni kira clothing leya ma 18 laha na laha 18 loko ava swi tiva tlhaya bibele ni hakela ni ri na yena even ti tsemakanyela ku mina ni nga cash lama sweet lama ni the only biggest boss in the game so hi tsemakanya ku ni nga ni famba na marangaphandla lani na Solly Makam Jim wana na va Miss Rems va hisa eka ri ku you are my number 1 you are my number 1 you are eka ri tsemakanya ya nghena kwini kwala a va hi vekile kona aka table 1 vanhu va ti table 1 leswi nga ti ta so ya fika loko yi nghena munhu fika va ni axara ni nga fanele ku tinda kwala ni tshame ko ni tshama na mana aya kwala kusuhi mpahla laha hi vulaka hi yaleyo Gagash as you can see na ngamu kwalano a vula sweswi munhu a kha ku a tlangurini a na hi khome na rhoko liya loko va nghena la Gagash I think exo na laha ni vulavuleni na mina ni tshama ni ri ku vulavuleni as you can see maswo a hi tlankuleni rhoko leyi leswi a vulaka swona Gagash kwalaha as you can see kwalaha leswi a vula swo murangaphandla yi nga tlakulangi rhoko mara murangaphandla wa mi nga tlakulangi rhoko ya first lady mara a yi nga yi tlakulangi rhoko ya first lady murangaphandla ku ni swi vonaka mara Mr Rems a yi tlakurini loko ni kha ni cheka la Mr Rems a yi tlakurini murangaphandla yi nga tlakulanga murangaphandla mi ndla kanjhani mara a yi nga yi tlakulanga ano let me see I don't a yi nga yi tlakulanga a yi va khome hi voko a yi nga yi tlakulangi rhoko but it's fine
It's fine. Yeah, hi sungula nga vudyela byo sungula manjheni la Gagasha a nga sungula ku complain swona ku hey na ku se ku le ku tikeni ndhawu leyiwa. Let's go. tshama na mana aya kwala kusuhi i tshama a ti lo hindza ti-juice man cocktail ti suka laha a mi tivi hambi hi zilo va byerisa ku i vanhu va ye ti hi tsemakanya no ze ni teka Red Bull ni le ka Zi lo andla swa tina swa ti ya nga ndla decoration liya and stuffs. loko hi teka Red Bull inwa yo va kha va ti tsemakanyisa ti ya ku hala ti tsemakanya ti ya hala hina va nga hi niki so ni makama va nga ni yimeli lava ri kwala kusuhana mina mi ranga phanda ri la mahlweni la ti hi tsemakanya va nga hi niki va nga ni niki after loko se meni va teka va la ku tisa meni messing right ti ni tsemakanya ku ni tsemakanya plaka liya ya repasado liya se a yi nyamalala ni va okay a ku na problem a ku fiki ntlangu ve kahle I don't wanna lie to you everyone was given an opportunity to speak and van'wanyani vanhu la they came there va vulavula ngopfu about the voice note ku ve ni fika nkarhi wa mhaka ku ni vulavula most of the people who came there I'm not saying everyone but most of the people who came there we swi vone ka life ni ku byela leswi mina ni swi vone ka life ya phone yo ka yi nga twisiseki ni ku byela leswi ni nga vona swona swi vone ni nga vona a full live swi vone ni masipala mi swi vone. A lot of people came there to come and justify issue of voice note. Kuna muti leyi nga luyeki vanhu lava tshama kha hi lunghisa mina no wa mani swi loko voice note la yi nga ri kona mi la ku ya vulavula mi kwini ku chat plan no before voice note. Why can't you deliver your speech and move there? Deliver your own speech ufamba ni ri the order of the day you must come and deliver what is yours. But now we need to degenerate if you are level ya ku say you vulavula hi voice note which is not part of the parcel of the already. Yes, it happened but loko ku ri ku nga ri na voice note a vula ku ya vulavula yini u tive 2 months before mchat se i la ku ya vulavula yini van'wama swi lava ku onha swilo swa vanhu mi swi lava ngopfu onha swilo swa vanhu. Imagine se ku ri le ka live video ku ri ka live video ku ri na video leyi nga ta fika ku tekiwa SB ya veku ku ya fanele ya remindiwa ku a ku ri na loko ku chatiwa va fanele va remindiwa that's stupidity on the highest level. They don't do such and I can't teach people how to speak. It's their own duty to do that but loko ku ri ku na vona va fanele va remindeka loko ku ri va yi vona siku rin'wana va yi tlhomini kwala ka TV va loko va ri ku yi voni va fanele va remindeka ku ri wena you once did 1 2 3 mantwana swona swo phuva phela me swo phuva na ngopfu ku ni seketele swo phuva na siku na peni I will never na siku na peni ni seketele swo phuva. Okay sitwele masipala now hi vona va bona siku leri va nga lo tsaka va ku ri kokwani Chauke na nsati wavo va ku boss lady a hi watchi video liya ya mucato wa hina ivi va ha hlangana na swilo swa ku a ku vulavuriwa hi ti-voice note n'wami ta tlhariha ku ri khale even there se hi khe hi nghena ka section ya mahlomlambilu ku nga mhaka ya swakudya but hi ta sungula hi nghena from manegi la hi kota ku ya mahlweni okay hi tshika ka teto la video yi nga sungula ku aka ku out a vula un'wana ku out yo hi khanda section ya yena mi nga ta twina ku yi rhoketela Gagasha a ku out mi twe out la sweswi ni ta na mahungu kahle ku ve ku fika hi tshame na maegi mabedle hi ri ku tibuleleni plus mama na ni maswaku ni yi fevha ngopfu me ka vanhu hinkwavo ka Gaza ka vanhu lava ni nga na ta ze ni hemba vanhu va xisati a ku na munhu a ni entertain na ku fana na mama egi a swi ra hi xihuni no va xisweswo loko ku ri ku by so doing ku na leswi n'wi vavisaka ku fambi ya fa me ti kota na mama hi munhu a ri one ni nga tshama ni n'wi bloka ni tlhela n'wana block a ri one a ni tshama ni bloka munhu tlhela n'wana block no lami I don't play those kind of games so ni ti kota layo hi tshamini like my baby hey my baby wa tiva hi tshame hi twa kahle hi phela na hi moya wa tiva wa tiva muzi mama inja so bari she say character so ntlangu ya mahlweni la ti tshamerini hi karhi hi twa fresh hi teka letiyani ta vutomi ku fika nkarhi wu mbarisana swingwavila laha proper yi nga hlomula swin'wana yi faka swin'wana ka boss lady which it was nice
hi voni na ring ya 100,000 ya 99,000 ya ku vula hi proper. So but swivetano until ntlangu wu fika emakumu, ni vula ku makumu ni vulaka ku wu pfariwa ku fane ku dyiwa. A ni khomekanga kahle ni dye thanga na beef. A ni swi tivi nyama liya a yi tele laya tihomu timbirhi yi tekiwe yi yisiwa mutini ya ni kwala va swibelani ku siyiwa hina ti-VIP na. Ni nga mi VIP ni dya tinyama timbirhi. It's highly possible. Vanhu lava nga mi fambisela timhaka ta tinyama laha Grootman na Boss Lady lava a va fambisa timhaka ta maphamelo ya vuswa kumbe tinyama a va famba ni dye nyama yin'we na piece yin'we ya thanga rin'we ra huku. Tinyameni VIP fe ti phamela hi yoxe ku va ti-buffet ni nga phaka ni ya phaka na herile swakudya mi nga phaka na herile swakudya. Munhu loyi a ti dyela machela na minkwahle na yini a phaka na maheleni swi fa swi ti kuma ku mehe la mara ni phameriwa kunene mani va ni nge I'm not happy. Loko ku ri ku ni fanele ni vuya ni ta vuya ni swakela swa mi special laha ni nga ta vuya ni ta mi ni ndlela buffet ya mina ni ri wexe na ni nga ta fana tata na mana hi fika hi phama hi dya ni suka ni famba se ni ta vula ni ku ni ve nice a swakudyeni a ni khomekangi kahle ka kung fu a ni vangi kahle ka kung fu a ni vangi right a ni vangi right ka kung fu ene loko hi ku ntlangu phela ku fanele ntlangu leswo talatala swi nga va ku hinkwaswo mara vuswa na nyama na mabyala swi file swi tala. Se kona ni ta loko mi la ku bera mavoko hi lavakulu na lavatsongo na hi community so la ka swakudya lama va layini leyi hume ka risimu ra Mahengani mani hi rini risimu i beef ya Mahengani i yini kasi beef loko swi veka memori hi laha ka timhaka ti mitsakiso hi beriwa mavoko hi tindyanganje hi laha ka mhaka ya vrpa ka swingwiringwiri koko la ni nge koti ku yi integrate kahle because ni vekele ti-headphone loko ni disconnecta ivi ni ya yingisesa ni tlhela ti connecta again swa khansela nkarhi wun'wana but swi huma kwalaha. Let's go. ini faka swakudyeni a va ndlangu swona ni nga phameriwa swakudya ni ri VIP ni nge phameriwa swakudya ni fanele ti phamela loko ri na tinyama ta 10 na tinyama ta 10 ni vona philana ka lona van'wanyana losayiti a ni lola ku phama ti-drumstick la a yi lwengoku la ku phama ti-drumstick ni langutele ku xilo lexa xi dikaya lexi sweswo xin'we xi xavisa vuswa kasi wo tlela na vuswa lowu a ni khomekanga a swakudyeni nge miyeli a phani loko lweni sweswo mi ya teka mi jikisa mhaka mi ku ni lwana Grootman ni vulela leswi nga dyisa leswi a ni khomekanga a swakudyeni sweswo wrong swo okay hina hambi hina hi ri maka hi dya nyama yo tlula n'wina mi ri kwale swa vava swo mi ni yi hlaye khale mhaka ni ku thiwa tihomu ka proper ni va na mhani van'wana na hayike ka vona na kha ni va byela ku no mina ni twa swi nga balance because like tihomu ti-two ku ri ku ta kha ku tele I don't think swakudya swi ta balance kahle mina ni kha ni hi hlamusela mhaka ya mhani ya kona nhongo a no profeta kasi swi ta va tano swakudya swa ku xoti na ku tele ngo ndhawu liya a ku nga fiti two considering the fact yi rhambe na vanhu ka Facebook a yi fita even 4 a ni yi na mali yi nga fika yi humesa 40,000 hi to maybe huma a ni yingi ti nga balance straight huma 45,000 yi xa tihomu ta yi 4 a yi ta yi tirheni kwalaho. ni le ka ku nikiwa mati a ni khomekangi kahle the rest ni ve ni twa kahle fika nkarhi na mati Arends ni mi tshembe ndzi ngo n'wi foni kasi hey a ku ve na mhaka tlhelo ku ve na mhaka tlhelo u sikhi hi landzerisana but kona I can agree in terms of swakudya swi nga va proper ni ti voni ti-cocktail khadi but a ni expect swikulukumba ngopfu matafuleni la kha ni vona ti-live leta a ni vona n'wana kha ku chichachichiwa yena mazimbanyana matafuleni hambi sweswi mi kuma ku event yi sungule late a ni nga swi vonangi sweswo matafula mi kuma ku yes a ti vona sweswi ri ti-cocktail mi ta vona ku swilo swa ti-cocktail nyana hi swi voneni mara loko a hi nga voni swilo swo fana swa va mazimbanyana so a ni la i ti-VIP phela ni a hi fike hi vone mazimbanyana so tofo hi president yo pfa hamba a byo pfa byi khoma vurhongo na and stuff ni ra tikomba ya ku tafula a ri empty ka nkarhi lowu ni nga la swa tikomba yana kun'wana kumbe sweswi gaga xi nga ala malera la a ri ti-cocktail ta tikomba yana mani no vula ku as a VIP i vanhu lava nga la phela a ku nga ri swi vanhwani njhe a ku ri vanhu va timali no vula ku vo tala la ku ri vanhu va timali no Mr Mtsenga ni vona a va invite na sure fa va ri kona la but no vula ku like a ku na vanhu vo gagashi va nga tolela swi mabodlela makulukumba
and stuff. Loko a fika va ku na package yi tikombi loko i package loko no nyikela va nyikele mali yo vonaka, you see. So ya ni twa na ku ina ku hi ti-package matafuleni a swilo a swi nga fambangi hi ndlela a ku fitini ku va ku ri na swilo ti vona tiforoko a ti fike ti dinya sweswiyanya swi dyiwadyiwaku nyama. Mina ni ve ni nyana ka mucato futhi ya lower class than his ni nga swi nga kotla no na ku under VVIP as a family. Laha mi kuma ku na swilo ku na mazimbazimba sweswiya a swi durha mo swilo leswi ku na mazimbazimba kahle ku na swiwintsi kwalani ku na ti-appetizer kwalaha matafula mi swi vona ku swi na tlasi yo karhi sort of, you see. So kona ya ni nga vula ku it's disappointed in terms of swakudya si ni loko swi vonile swi vuriwaka a swi ri disappointing in terms of that mali swin'wana a swi ri kahle na swivongo a va dyanga na yin'wana veri mesteliya mi nga te ni nga vula leyi yona ni tshama no yi cheka channel heyi vanhu a va ri upset hi yo leyi vhenda mi nga te yi vula hala ndzhaku vito ra yo a na ha yi faki mano yona yi kombisini ku a ku dyiwanga and yi suke vhenda yi ze yi tala ni nge yi faki section ya yona since vanhu swi tikombe a va nga tsakangi hi mhaka vito leyi ra yona so hi nge yi faki and stuffs. In overall I think we are done unless if Gagashi we are tlhaviya kambe ka mhaka leyi, but in overall I think we are done. Loko ku ri i tlhavela na swin'wana mi to vona video yi continue. Seku on shem ku busy ngopfu hi la ku zama ku vangama hi nge he khavi phela loko hi tshika vokokwani fonyonyo va rhanga so se swi lava munhu a va ka landzela yena hi le ndzhaku hi le ku teni kahle a yi jahangi hi swi ba kahle hi khupukelanyana kahle loko mo vona hi ka hi sungula ku khanya ene hambi yo dlina hinkwayo mi vona se ne ku ri na nhloko ya michakaza mara ku ri na xikandza xa kokwani Chauke mi ta swi twisisa ku humelela yini.